العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كوزي فخامة الرئيس amtsaho ruhusa ho sonimaho kwezi univyo ruhusa nambe ukaya kwezi tengwe la Waislamu ranzisonsi sindao ilini bunguze mbabi uvumbuo wantu namfikiri karambe heli yo katengwe la Waislamu sonsi ngari wo hisiyo kaya abo yode tajira kaza ujumwe zitwa za hatu za tsanganyi haba ngari muhimidi yao Mwenyezi Mungu aborlo Waislamu ngari wambao Mwenyezi Mungu ribaki nelezi na hilo lipanzari jokaya namo ikangari fao rifenilo ikangari baithilo awe ni Mwenyezi Mungu ajari baithile nilo insha Allah. Kwezi Waislamu watukufu sasi leo abahaino ngarila hao mwaha waribiria ngari wambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarisamihie makosa ya hatu ya abira uharumomo hawabir ngariboso mahawanyumeni riwombao Mwenyezi Mungu rikena mori utimizi shanga taraji yao hosoni mwa Mwenyezi Mungu mahawanyumeni unu wariba uso renjeze njema ratsudo zifani ngariwombao Mwenyezi Mungu yarinike taufiki hena mrulo harumwensi inu khasa do wanru walo harumensi inu walo na dhamana Mwenyezi Mungu ya wajailie wafanye ndrongo ikao wajodo fanyi wahauli habo wafanya njema. Kwezi Waislamu hafla ya hatu inu rikauja rifanye beshele ya ala he hijra ya Mtume alayhi salatu wassalam ya uroha Makka yendeza he Madina ngareshelezi zao ukaya ya Mtume haroha Makka hende Madina kaja kautawa shaha kautaza Mtume kaja kautawa Makka hoka kajesa wenyi Makka Mtume kaja kautawa Makka hoka eti mndu ya la daho titi Shamtume hakautaza embeu ya Uislamu ikao yangrea kama kakeja kaukubalibone Mtume hatowa wa Uislamu Makka hendeza he Madina habo yaka Madina usaubono usaufanya zifunda za wanadamu walo Waislamu Madina kabla rahamtume ya hajiri yenda zahe Madina. Wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakahanza yabenue dini ya Mtume Muhammad wakati Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu yakahanza yaonese umshangirio mhu wahe Mtume wahahe amrisha Rasulullah alayhi salatu wassalam haroha haruma wakati wa heji Dr. Abdul Hakim Geyabo ujokubalukaya heji idokaya kabla ya Uislamu naam kejaka heji ya Kiislamu sheheji nikaya ndisa kabla rahawa Uislamu bahi ikayawe mihaji waja yode yambao almausim ikemi haji wasiza wa Makka
mtume alayhi salatu wassalam hadoroha yekalilia uwajeni wahaja uharumwe heji ili awelesheye ze fikra za uislamu usiku hende hahelelea tengwe la wanru wa Madina awo ya wahelelea hawozi saukaye enyi wanru hindi wao wamba ukaya si wanru ikawo rila harumao mji wa Madina hamba ukaya yavotelewa ukaya nyi majirani ya hema Yahudi ukema Yahudi wadoka Madina wamba naam alafu hamba ukaya yera nzimjo harumwe heji nyi wanru majirani ya hema Yahudi ekamna ukaradhi mwakansi mwanishilia harumwa hadisi nloni yo na jwanzani mwambieniyo bao wamba ukaya asha gasitariri kentiri huishilie ya Rasulallah mide wambo Rasulullahi mimi shawora hakwa tujwa ewolando yu warongozo wakansi hosoni mwa mtume alayhi salatu wassalam mtume haweleshea ze fikra za uislamu ya lonizo hawasomea baadhi ya heze aya za he Qur'ani no wanru wa Madina wakaueshinda one Mayahudi Madina Mayahudi wa ujula ukaya ahlu kitab wa ilm Mayahudi wa wanru wakana shio wa wanru wakana ujizi sha wanuri wa paraoleo al-ansar do wanru wa Madina wakaharuma namna ya ushiriki Mwenyezi Mungu na huabudu masinamu bahingo ambiyao mtume ukaya Mayahudi rilonda sinao ya Rasulallah ikaba jirindongo baina ya hatuna wourambia ukaya si hale banu ngabajoka uzalwa mtume behekaye mtume uwahazalwa ngarjohum amini rikendaye rijerimu wendaye nanyi kwa nahum amini wa msutene ngwajohum amini iliwa unda tartibu wa muwe basi baada mtume hambie delegation ya Madina ila hadisi yakauambia wanongo na wamba uka inda ila hadisi ya Mayahudi walo Madina wadingo urambia na rivezeri profite occasion rikesido wahandane ri amini yo mtume wamwambia mtume ukaranzaba sanga sindawe ya Rasulallah watamka kalimatu shahada wakubali la ilaha illa Allah wakubali ukaya Rasulullahi haruma ni Mwenyezi Mungu wamwambia mtume ukaya Rasulallah ngarjo haza tu Madina renderamio wanduza tu ikawo kwa tina unduhuze wa usite hiyo ngabo kabila mbili ziparao al-Aus wal-Khazraj wanruwao kwa tina namna yojwa wakensi vazima wamezizima sheikare ndengarjo uwele sheyaze fikra za uislamu ngaritarajio Mwenyezi Mungu ya watsanganye vazima uislamu hunu nekawa kubali warenge wa uislamu watsanganye habazima abo amenukaya kwisauhu wa Madina wajo ukandawe nenisa wajo ukandawe wajo husaidia heze mvu wajo husaidia hewana wajo husaidia he mali wajo husaidia heze fikra kuna ukamru mtitite na ya Rasulallah wanru walawende zao Madina waka wanru wanane haruma kaulu wasawa amba waka warandaru delegation wende Madina wele fikra ya mtume sallallahu alayhi wasallam basoma hawabili wadunga bala vaja wanru kumena waili wasizao tena Makka wakauja waone mtume sallallahu alayhi wasallam ya wele sheye waye wa uislamu wanru walao kumena waili wasilimu warejei Madina
baada warejei Madina wabeshe ya mtume nrume ukaya ya Rasulallah rere mrujo jariso mesewa usilamu. Mtume habeha sahaba wahahe adoparwa Mus'ab ibn Umair amfikirin tuishela na ide heliyo. Taib mtume habehe sahaba uo hende Madina hakahenda ya wasomese Qur'ani heli ya usoma ya wasomese ze mabadi iza sharia ya Kiislamu, ranzi sala, ranzi tumu, ranzi heji wazijue hata umwiso ejumaiso liwa Madina kabla rahamtume sallallahu alayhi wasallama yajahajiri Makka yahenda Madina. Baada ya bokwezi Madina irende haukaya Waislamu. Mtume alayhi salatu wassalam harmo mwezi wa Rabi'il Awwal yakade tarikhi yaho mwezi 12 yaho mwezi wa Rabi'il Awwal baada ya timize mahakumena miraru Makka haujibandaza na ubandaza o amini mtume haroha Makka haudungana na Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq hania yohajiri watazedini ya Uislamu wende zao Madina wende wanjia harumapanga muda wansi hunraru wakaupanganiho abonga mjua weza ajiri Sayyidina Abu Bakr hatendo pangani haufikiru kaya ikati tende mimi ho pangani nge mtume ajonjia ikanga bo khatwari lo pangane jo iresevenda amishati mtume abo yole sorni kiwao iyo darasa wabaki ho opangani ho nsihunraru wamaka wapuhaze mvu ukaya emru labahe saha heshape karnahum parisa baada wasawatinzi hata makako anahum parisa mtume na Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq waroha upangani baada za ntunraru zila haufaliki huenda zao Madina shakwa jaka uviranzia ikaoyo iparobirwa watujoone hamala watungunzi ya za hao. Basi usiku wa Madina walindawe mjeni mtukufu wadoroha ekawa usikushe wenjio harumwe mabanda yalo karibu no mji waonekangwa ajo humo na mtume abo ya jao ikale jwali kaliva wasatanu wasuli saa 6 wa ureje imo ndani. Usiku uno ngabo Yahudi haheya mlimani haono mtume na Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq abo wajao haraji hamba ukaya enyi wanru wa Madina wala mjeni mumlindao tola nga mummono. Wanru wa Madina wareje imo ndani wabeze warengeze nyipanga za hao ili wende wabosheye mtumonzi yani wakaubalaze mpanga kwa twenda wamuwe wakaubalaze mpanga ili wende wamhifadhe kanga bomrulo na fikra mbii ishaheshi hemaji. Wabali ya mtume alayhi salatu wassalamu hata wajaza wa Madina mtume harengwa dahoni haihanto dahoni muda wansi 14 zentu 14 izo abo zabira mtume alayhi salatu wassalam hajuha ne fikra ya ufanya wa msihiri wa handani wa Kiislamu Madina uparao Masjid Quba yodo msihiri Mwenyezi Mungu ya kahuvumbu wa uharumwe aya Qur'ani amba ukaya la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takuma fihi ikade hali hiyo. Baada yabo ya Rasulallah baada ya wahao msihiri rihundu mtume alayhi salatu wassalam hafanya ndongo nraru zaka muhimu ili bapangishihe umma wa Kiislamu walobazima ili bapangishihe daula ili bapangishihe mdungano no wanadamu. Mtume
hatanganya o waislamu hauwasomesa hakika ya he imani ya uamini Mwenyezi Mungu na uamine mitume na uamine malaika na uamine twa kiyama na uaminu kangabo mrongabo mbebo waislamu wakubali wanjia uharumao mpango huo. Baada yabo mtume alayhi salatu wassalam hatanganya uwanru wa Maka wahajiri waja Madina hawanzanisa au hafanya unanya hena mru yala wa Maka ya hazahe Madina hamfanya mwananya wa mru Madina uwanru wa Madina wakubaliwa unanya huo hena mru Madina ya kana ralishihui harange majana matanuha nike mwananya yala Maka bahato mwisonga wa mru Madina ya kana ndo ashewaili harantse mzima noe mwananya yala Maka ya undremrumshe ya mlole eyo tinia njema yabo mtume akahanza risome sisi ramba siri mdungu mtume rishenkeze maafa ya ukana ranzane hena mru nanze mwananya desa iyo huyo mtume hafanya mpango wa saya ima Yahudi ti waislamu bomgwa hibenza cha mtume kajajibenu wana wadui wahe na ima Yahudi ya Madina hafanya unanya waho wanru wa Maka wahea Madina hardi hafanya wanru walo Maka walo Madina wonsi ro wala Maka ro waka Madina hawafanya ukana bake namna ya mdungano wa hatu si waislamu no wato waislamu no bora bake amani uharumao mji wa Madina kwezi mswanza nikemle kwezi okayanga mjoiko izo najoanza nambe msamzidiriki shanga mwanzo reshelezi zane ukaya heli mtume ya kaya hado shawiri nane kahambi wa fikra ilonjema mtume hado ikubali ikahambi wa fikra ilonjema no wanaanya waislamu na renge mfano kwezi mihanza kadozinji ni mfumbwe Dr. Abdul Hakim hokaminga mmazoka wala fundi wangu gamambo kwezi doktor usiku mtume alayhi salatu wassalam baada hao msihiri hajafikira yokaeba ngarjodo para wanruje waje risali wajojo kwa wakati wasali uja ikarifanya mtume hambo kaya kairi rifanye mbadankome ridovu zia ndaila ya dovu zilwa wakati wa hele jeshi la Kifaransa hale wadovu zilwendi tarumbeta shaeki hatwe asili shadovu zilwa ujonga mbadankome mlepo muri ulimafa abozijuwao wadovu zilwa mbadankome mtume hama nardovu zia mbadankome yode fikire ya mtume ya handani hardi wae hamba ukaa kena ujisa hairansi hamba yena rifanye nkengele wa hifanyiwa usiku ngabo sahaba wa mtume alayhi salatu wassalam haono mru mjeni habali ya nkengele hampara wala sahaba ya mjeni hamwambia ukansonu ulize nkengele hiyo bayola mjeni hamba ukaya inu ngwanzo rende hamba rende rado irema repara wanru wejaho salani bayola mjeni hamba ukaya efikirenje matsindiyo tsinkengele yefikirenje mandai hamba ukefikirenje matsiwono haruma tabiri ngabo mru ya vanguo za veri hajahani himilia hanambia ukaya ekaya ngamanzo mdoru mizauwandu wende wasali na mdohambe heli inu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hata hatimize adhan wala mjeni wala sahaba hende hamwambia mtume hizo yao na uharumai tabiri mtume hakubali fikira hiyo
harenge adhana haishariisha bahi hata sayyidina Umar ibn al-Khattab ya joishe adhana hambe tabiri banguti wono yabwe adhana irasmishiha kwezi saman chanzani kemle gamtimiziha hamba ukaya ngabo sahaba wa mtume alayhi salatu wassalam akaanza usiku hankudiha ngamjoka mrumwewe ka ahafsiu yashanje kuleri abonga mnusuhoni mlo wadu mtsidopa maneka ekanga nyiwadu kamnado julo kamshanje kuleri sheka mrumwewe hankudiha aborjo kange nazimtabishao behe sahaba haka hanza mtume haku mtume hendo kauha hamono abo ya shanje kulweri yankudiha mtume hamuzisokeesha utsongeza wankudi hendi bahamba ukaya ya Rasulallah nsina hata mbabanu baniho zao ntimade hata ya Rasulallah sha miutabihe kati homo uona ya Rasulallah miusamie roho kati homo uona yabo ngamimhara ekarifu rende mbeboni ekahwende mbeboni bo mtume kuna ukaya daraja yokani ke karibu nawe abo sinado uona ukangojo kanda weno wananyuho mitume sinado uona ekahwende mbeboni tsende mbeboni mimi yeye dewambo beisho tsende mbeboni shakarna ukaya mramzima karna ukaya daraja nzima tizambe tena ekabo mitide kino wajoka henda beboni ekatsina henda beboni abonga aminu katsina uparo wona ya Rasulallah ne katsina uparo wona kwezi bo mtume sallallahu alayhi wasallam yabo shahangu shihamaji mtume kada wahia mwambia mbando ngoba si aya ya Qur'an Mwenyezi Mungu hambehelinu ومن يطع الله والرسول هنا مروتو يميزم هنا مروتو يمتوم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ونرواتو يميزم قواتو يمتوم قواجو بعثيلو تنقوزيما داونو ونروكا وميزم قوانا ميشا من النبيين نانقواجو بعثيلو داونا يمتوم والصديقين وجوبا عثيلان دعون لبيا لسيدنا أبو بكر الصديق والشهداء وجوبا عثيلان دعون لبيا لهوان رواف مشاهدي والصالحين وجوبا عثيلان تنقزيما دعون مولي وميزمغو وحسن أولئك رفيقا كباتي تنقزيما لمروكانسي ينيلو هميكم روكانسي داينا متومي hamade kamru hakansi ndayena Abu Bakr as-Siddiq hamade kamru hakansi ndayena Hamza hamade kamru hakansi ndayena Sayyidina Abdul Qadir al-Jailani kama bora nziri kubaliana ukaya huo wali sema wali ya Mwenyezi Mungu wowenji bahata mimi midekina amuzi sokwezi mafundi wangu walobano ekarjambi wa ukai kamrungu anzo ajwe ndrongo mpaka mro ajwe kinyume sija ukwezi ekangu anzo udirikindongo mpaka ujwe kinyume ya hazo kinyume ya wali hindri adui mi adui wa Mungu abora nzimitsi adui wa Mungu abo mi wali sha yabo nlo wali inga mibane ho waho izo zindraji abange mkungu jaila riba ithilo tengwezima ndasine mitume riba ithilo tengwezima ndasine mashahidi riba ithilo tengwezima ndasina Sayyidina Abu Bakr no wanaanya na izo zote nziro hoso ni Mwenyezi Mungu shailir jeri hunre ibahati hiyo chile karamba amina bayoke na utosha dekari fanya njema nizi njema ngarizijuao aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. Abasa kwezi watukufu ngarjohinde lana uishilia wasilati shafi ikao lebakia la mwadoni ngarjohinde la utekeleziwa na maali alwazir Abu Bakr Mahmud lebakia la bili ngarjohinde na utekeleziwa na fadilati Sheikh al-Ustadh Musa Adam rais jamiati uzuri wa dini lebakia la raru anide dua ngarjohinde na utekeleziwa ma fadilati Sheikh al-Khatib Hassan al-Haddad waliyatafadhalu mashkurin maajurin. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه يا الله بسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا يا الله يا حبذا ربا وحب دينا وحبذا محمدا هادينا لولاه ما كنا ولا بقينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه اللهم لولا أنت ما اهتدينا يا الله ولا تصدقنا ولا صلينا يا الله فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا نحن نرجوك مسلمين إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه والمشركون قد بغوا علينا يا الله إذا أرادوا فتنة أبينا يا الله وقد تداعى جمعهم علينا تبقى الأحاديث التي روينا فارددهم اللهم خاسرين إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله يا رحمن يا رحيم يا الله الله يا حي ويا قيوم يا الله الله يا قوي يا قديم يا الله يا علي يا عظيم لا ينبغي للقوم أن يعلونا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله يا لطيف يا عليم يا الله يا رؤوف يا حكيم يا الله يا تواب يا حليم يا الله يا وهاب يا كريم ابن العلا واجعل إيدانا الدونا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله يا مالك يا منير يا الله يا مليك يا قدير يا الله يا مولى ويا نصير يا الله أنت الملك الكبير ليس عدانا لك معجزين إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله يا شاكر يا شكور يا الله يا عفو يا غفور يا الله يا عليم يا خبير يا الله يا فتاح يا بشير لا تحرمن فتحك المبين إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه
يا جليل يا الله يا باطن يا وكيل يا الله يا صادق يا جميل يا الله يا حافظ يا كفيل كن حافظا لنا وكن معينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله يا غني يا حميد يا الله يا مغني ويا رشيد يا الله يا مبدئ يا معين يا الله يا عزيز يا مجيد لعزك التوحيد يشكو الهنا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله يا قادر يا مقتدر يا الله يا قاهر يا مؤخر يا الله يا فاتر يا مصور يا الله يا محصي ويا مدبر دبر لنا ودمر العادين دبر لنا ودمر العادين دبر لنا ودمر العادين الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه يا قادر يا مقتدر يا الله يا قاهر يا مؤخر يا الله يا فاطر يا مصور يا الله يا محصي ويا مدبر دبر لنا ودمر العادين إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله الله يا دائم لا يموت يا الله يا قائم لا يفوت يا الله يا محيي ويا مميت يا الله يا مغيث يا مقيت غفنا وحسننا الحصينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله الله يا باسط أنت الواسع يا الله يا قابض أنت المانع يا الله يا خالق أنت الجامع يا الله يا خافض أنت الرافع ارفع معالينا لعلينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه يا الله يا وفي ويا سري يا الله يا كافي ويا سميع يا الله يا نور يا هادي ويا بديع أدبتنا بما جرى يكفينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الجلال والإكرام يا ذو الله الطول على الدوام يا الله ذو الفضل والإنعام يا الله السيد المطلق للأنام ارحم عبيدا لك عابدين إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ الله يا أول أنت الواحد يا الله يا آخر أنت الراشد يا الله يا وتر يا متكبر يا واجد يا بر يا متفضل يا ماجد بفضلك أقبلنا على ما فينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ الله يا مبين يا ودود يا الله يا محيط يا شهيد
يا الله يا متين يا شديد يا الله يا من هو الفعال ما يريد إنا ضعاف لك قد لجينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله الله يا معز يا مقدم الله يا مذل يا منتقم البادئ الباقي فلا ينعدم المحسن الولي الحفيظ الأكرم ليس لنا سواك من يحمينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ الله يا وارث أنت الأبد الله يا باعث أنت الأحد يا مالك الملك إله الصمد لا كوف لا والد لا ولد فرد عنا فقد أوذينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد الله يا غالب يا قهار الله يا نافع أنت الضار الله يا بارئ يا غفار يا رب يا ذا القوة الجبار قوم لنا الدنيا وقوم دينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ الله رب العزة السلام المؤمن المهيمن العلام ذو الرحمة الأعلى الأعز التام من دينه الحق هو الإسلام طيب له اللهم ناصرينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ الله أنت المتعالي الحكم الفرد ذو العرش الولي الأحكم الغافر المعطي الجواد المنعم العادل العدل الصبور الأرحم مكن لنا في أرضنا تمكينا إنا دعوناك استجب آمين مكن لنا في أرضنا تمكينا إنا دعوناك استجب الله يا آمين الله يا الله يا ملجأ القاصد يا الله يا الله يا من جاء القاصد يا غوثاه الله يا قدوس يا برهان يا الله الله يا بر يا الله يا قدوس يا برهان يا الله يا بر يا حنان يا منان يا الله حق يا مقسط يا ديان يا الله باركت أسماؤك الحسان يا الله بها قرعنا بابك المصونا إنا دعوناك استجب آمين الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثان الله يا خلاق يا منيب يا الله الله يا رزاق يا حسيب يا الله الله يا قريب يا رقيب يا الله المستعان السامع المجيب المستعان السامع المجيب إنا دعوناك استجب آمين المستعان السامع المجيب إنا دعوناك استجب آمين الله يا الله يا الله يا مجال القاصد يا غوثان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ولعبدك المذنب الضعيف يوسف بن إسماعيل النبهاني وألف هذا التوسل وأدخلنا وإياه الجنة من غير سابقة عذاب وأوصل إلى روحي ثواب هذه الفاتحة آمين
اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم اعف عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم سامح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم افتح لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم أعز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم مكن لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم أيد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمين. ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم وفق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمين. احرس أمة سيدنا محمد صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم اللهم آمين. اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم اشكر أمة سيدنا محمد صلى صلى الله عليه وسلم وسلم آمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم ارض عن أمة سيدنا محمد صلى صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم ولمن والاها آمين. وعاد من عاداها آمين. بلغها من الفتح المبين آمين. والنصر العزيز في كل زمان ومكان غاية مناها آمين. اللهم أيد بها شرعك القوي آمين. ودينك المبين آمين. وأدم عزها ومجدها إلى يوم الدين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين آمين. وآلهم وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. لا 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 لا. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحيم مالك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أبسا كويس وتكوفو قال جهدنا ودونغا القصيدة مع أبناء مدرسة النور بمدينة فوني فليتفضل مشكورين مأجورين. Juzi sebo isilamun yenge asibulo enabia emasimu ya hijran ngu ya kafirilia. Juzi sebo isilamun yenge asibulo enabia فكرة بمجيجك يا جامية وبدلت فكرة بمجيجك يا جامية ودي وزل آمن وصفا جمايا أصليا ودي وزل آمن وصفا جمايا أصليا ودي وزل آمن وصفا جمايا أصليا جوزي السيم والاستلام ينجي أصيبو العنابية الماسي يعيدرا نقو يقاوم بريليا يا
بتوالى وسزا وتنجيان أبو بكر يا بطولة وسزا وتنجيان أبو بكر يا بتوالى وسزا وتنجيان أجيب لهم بجوار نسيد قاضيان أجيب لهم بجوار نسيد قاضيان أجزي سيبوي سلام ينجي بول عنابيا إماسي ويا هجران مغويا كاوميريليا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع وجب الشكر علينا مدى لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع وجب الشكر علينا مدى لله داع أيها مبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع بارك الله فيكم. وختامه مسك، وخير ما نختم به هذه الحفل العظيم كلمة فخامة الرئيس الإمام عثمان غزالي حفظه الله ورعاه، فليتفضلوا مشكورين مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Comoriens, mes chers compatriotes, honorable assistance, أيها المسلمون, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis très heureux de célébrer avec vous l'avènement du nouvel an de l'Hégire, désormais établi comme un événement officiel dans notre pays. Cette célébration constitue ainsi une occasion annuelle d'échange de vœux, de rassemblements, de prières collectives et de festivités organisées à travers nos îles. Et je voudrais donc, en cette nuit sacrée, où débute le mois de Muharram, premier mois du calendrier musulman 447, que nous plaçons avec la volonté d'Allah sous le signe de la paix, de la foi et de la solidarité. Je vous adresse également mes meilleurs vœux de bonne santé, de bien-être pour vous-même, vos familles respectives et vos proches. Et je joins mes prières aux vôtres pour qu'Allah le Tout-Puissant accorde à notre pays paix, progrès et prospérité et nous aide à consolider son unité et à réaliser nos objectifs de développement socio-économique,
définis dans le plan Comores émergents d'ici 2030. Par la même occasion, je souhaite bonne et heureuse année aux représentants des pays amis et des organismes partenaires de l'Union des Comores, ainsi qu'à tous les expatriés résidant dans notre pays. Je formule également des souhaits de paix et de progrès et de prospérité à tous les pays, à l'ensemble des peuples, aussi bien de la Oumma islamique que du reste du monde. Qu'Allah le Tout-Puissant nous révèle cette occasion et nous inspire ainsi que les dirigeants de la Oumma islamique, dans les actions en faveur du développement socio-économique de notre pays et de l'épanouissement de nos peuples dans la fraternité, la solidarité, la considération et le respect mutuel. Et je prie enfin pour qu'Allah accorde sa miséricorde à nos disparus et réconforte toutes celles et tous ceux qui, parmi nos compatriotes, sont affectés par la maladie, le deuil ou les épreuves de la vie. Mesdames et messieurs, honorables assistants, le nouvel an musulman n'est pas une simple transition calendaire. Il est un rappel profond du voyage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Ce voyage légir fut un acte de foi, de résistance et de renouveau. Il marque pour nous le triomphe de la vérité sur l'injustice, de la lumière sur l'oppression, des enseignements du Saint-Coran et des traditions de notre noble et bien-aimé messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre l'ignorance et l'obscurantisme. Ces rappels sont importants, surtout en ce moment où le monde musulman pleure les drames qui continuent de se dérouler à Gaza, où des milliers de vies innocentes, d'enfants, de femmes, de personnes âgées sont sacrifiées dans l'indifférence de certains, la passivité de beaucoup, si ce n'est qu'avec la complicité de certains autres. Cette commémoration intervient également dans un contexte international troublé, marqué par des bouleversements géopolitiques et les guerres dont les conséquences n'épargnent aucune partie du monde. Nos pensées vont ainsi à toutes ceux et ceux, les peuples meurtris en Afrique, au Proche-Orient, en Europe, partout où des êtres humains subissent encore les affres de la guerre, de l'exil ou de la répression. Dans ce contexte, je voudrais, au nom du peuple comorien, en tant que président des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, réitérer notre appel solennel à la paix, à la justice, à la protection des peuples opprimés. L'Union des Comores se tient du côté de ceux qui défendent la dignité humaine, le respect du droit international et la fraternité entre les nations. Mes chers compatriotes, honorables assistants, alors que nous sommes en plein préparatif de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays, inachevé parce que Mayotte, une partie de notre territoire, reste encore sous administration française. Tournons ainsi notre regard en cette nouvelle année vers nous-mêmes. Quel progrès avons-nous accompli dans notre foi, notre unité, notre développement? En effet, la foi musulmane ne se limite pas au rite, elle exige l'action, elle appelle à la justice, à la droiture et à la sincérité. Elle nous oblige à combattre le mal et à dire la vérité, à œuvrer pour les plus faibles et soutenir nos jeunes, respecter nos anciens et protéger notre environnement. Ainsi, à l'aube de cette année
1447, je lance un appel solennel à un saut collectif de responsabilité et de patriotisme. Que chaque citoyen, selon ses responsabilités, chaque dirigeant, chaque imam, soit le porteur d'un islam de lumière, de justice et de construction. Un islam tourné vers l'avenir, sans jamais renier ses racines ni ses valeurs. Honorable assistance, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs parmi vous sont ceux ou celles qui sont les plus utiles aux autres. Puissons-nous, en cette nouvelle année 1447 de l'Hégire, être utiles à nos familles, à notre communauté, à nos pays, à l'humanité. Qu'Allah bénisse notre nation et protège notre unité et notre intégrité, qu'il apporte la paix au peuple en conflit, qu'il nous accorde sagesse, stabilité et prospérité. Vive la République, vive l'Union des Comores. Je vous remercie. Watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuzingara shabaha shinu, diwambe Mwenyezi Mungu umma hawajumeni unu uribile khair. Nimjuzeni ukaya Sayyidina Qadhi Muhammad Said Athman anipara anabaka haono mwezi yabo maudude nta mwezi. Na anabaka kajaruma mru hasowona wai kama timra mwambia tsowona. Wengabo tselewa ukakaja siuha tokataka uangalia hata hauono onda sujado vurana wengabo maudude nta mwezi. Nitimamba kamjodono wa mezi mwengo miraru. Wodo njodona mimi. Yekujodono wa shenda mamjodono wa mezi mwengo miraru. Wengabo dozingara sabashinu riburshiane mahamwema wa kheri kamgwa benzi. Uribelienro na njema. Sonti pia no wana no wajao. Haruma wananyasi waheze nti za Kiislamu no wananyasi pia renshuba zimanda sinawo. Mwenyezi Mungu na wabe amani na wema kamgwa benzi. Mwenyezi Mungu ajalie yemahayinu ijao hamadeli za babanu rizuka usherehi mahamengo mitsani aho hurwa hatu ngajale kele wenuri badilio ukade waheze tabiambi ukade waheze mbi ukade waheze tokiri riombe Mwenyezi Mungu yarisaidie shala kulli hal ngaromba Mungu kaya garjo mbaze dua kujorijibu ezarbaki sisi doka rifanye iswala dhimu sisi rifanye kwezi watukufu. Hani wakati sitosomwa aya wala nabluwakum bishai'in min al-khawf. Basi kama naukaya ze aya zosi hinga silama hashihi na majana mane na mengomine nsujwana ngabi. Basi na kati ngotofikira made aya ila isi hao. Haini wakati. Eza kaujiri lona mahashihi na shihi. La tukauziona wakaoja katele kabla kadla. Hawa hangarzona o matsoni. Basi aya hiyo heno wakati ingejo rapela kahewe. Ba Mwenyezi Mungu mlauzoni iline mndware ngezo manahahe. Bege Mungu ahibenza umezi mtukufunu no maha mtukufunu. Romba Mwenyezi Mungu kaya hesibabu hamadeza babanu. Mtume sallallahu alaihi wasallam yakaunikwa amri ya rohema kaende Madina yende hamadeheli mnashenu hangu alihaji ya zamba balagaja kautawa akautaza yezo manankiwa na balaye hambirwe kafanya nungwa twambilwa hamba enda iho deka hende dojo hafadhi amana hiyo haroha wakatiyo gabaja kagari hata gajaringa gamia shatu kaida mindu mwishaza babano enda hanja ngamani harumatunda za kamili shahende hata hawaswilisha zamana hii. Wenge sijota hakwezi nungu hadani na shukure Mwenyezi Mungu. Enema yo ya haja mahala boka alhamdulillah habangarendao ihwaba haini. Shahimdo kauhujua. Enema yo ya waswili harumatsi hatuinu abana shukure Mwenyezi Mungu. Shama deli rambilwa na shukure Mungu
Namshukurie Mungu sha wa antamala salihan tarlahu. Kushukuria Mungu doka ufanye nongo Mwenyezi Mungu ajo karadhi. Mungeka ngabo nongo ya handani Mwenyezi Mungu ajo karadhi kutoka bu mufti. Doka leo inu ya dini inu rihifadhi. Haka yerewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wenda zahika weja Mtume wa saa tena. Harinkezo mana hiyo ilirikeni hiyo. Zenongo zakahunda Mtume pia ula msomo rakahambilo abahai. Wangiabo ngasinizo mana hiyo. Kwa Mwenyezi Mungu ajalia ija harumeti inu. Mtuzwa ngasina mahamingabi. Mzee wangu Damiri kujorambia emaha Uislamu wa jabanu mjaza khair akakufanya hazi njema. Sha ijabanu wanzo wakabanu wa izingara. Na miambio samimi uzabakado zinji. Waziwao kwa jenda Azhar, kwa jenda Medina, kwa jenda Marafaa. Watoka tibaru Mwenyezi Mungu awanike hikma ya ukawazingare neema hiyo wajawari nkayo. Basi abole hoinu jendau Azhar na Madina na hula rasome waba haye ye wajibu hiyo nyingi ya hatu anao. Mwenye kwezi ngamniwana zaji. Haruma ima bajiri yu haruma ranpia. Hainu wakatili wa menso hamba. Na mitina uzia karamba ukaya fadhakir. De amani. Hauka zijiro mahalani pia ngazijiriu shahu nusu tiriaishi de taabu hizo. Alhamdulillah nga shukuri yauka tisa wane mahala ya saya. Zijiri ze taabu sha tisa wanahula. Wenge amani hiyo wajibu ya hatu. Yodo mana hatu sonti pia. Haini mdu afanya mbabi ya ushinda. Ne amani ibaki. Khususan hizo rionao zijiriu mahalani. Zijiriu kada harumale le bara la Afrika la hatu. Munauze ntizi wanao na taabu. Ntizi wanao haunti iji wanao. Mdu atojwa mdu mshahange dahubi. Yemba nange dahubi, yemba bange dahubi. Ezijiriu hunu ambao prosho ya umanoria. Aboko wa hamba. Gabu mwanao ezijiriu Gaza. Ezijiriu Palestini. Inuma hamfuku bengo mfukari ya kamili. Wandu wao kwa tujwa wanshi. Mahamengo mfukari. Ranzwa jazingo aura ne mahude hata ba oto wanshi. Nga mwanao ezajiri juzi. Za ukaleonga mafujaru nafanya ngo itondizo. Sonti pia kondane. Zango zafanya hazina. Sa hiyo reason ya ukale wenu waulawana na rumazaze na ndwaze. Lewaka washahula ushizilwa. Wamagwa mkao shahula. Wabe shahula andodo henda wadewa kwa uwa. Zila ngiladhimu zilisome. Zila nga sababu zinji. Wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Pege gojo karadhibu mufti. Baada mufti shamida shefu hongozi juu. Na mtafala ni mufti. Wende watanganyiho na nyuho na mufti wa hezi daula za Kiislamu. Mabeka haraka ridafi ya dunia hatu. Yaboho idafi doka rikena namna na tartibu za wanshi. Woko wandu wajori wanidi. Woko wandu mbesegu wajori daza kwa tinazo hamba. Hawa saado baka kweli nde nzela dhumudungu. Yode hili mtume yafanya. Allahumma salli sallam. Haroha hende Maka, hende Madina. Wakama Yahudiho haeshinda enao. Gajawana nao. Hata hende ema Islamu wakautoa zaka, ema Yahudi wakautoa empono waishi bazima. Emangela wenu kwezi watukufu ya dinini jage kazoondrabo. Hawandu mbarenge ubombo harenge mwenda tawano ba Allahu Akbar harakabu mufti. Mwende mwabeka izondrabo ulati Islamu mdaba zengozini. Qur'an darambia ka aina mrujo sove mwandamu mzima ngajaba Islamu mwandamu mzima abo hama usozwa na damu tipia ina mrawa mru batina ukanga bolezo ka hawa mru hama huwa ndo tipia wo mwandamu shakata babu mru Islamu gele no kale no Islamu go jokazwa ndabo kaya wafanja izo ndizo rifanyawo balanga bondo ilibala ngabo mndu yakaza ndevu abahambu kaza ndevu harenge nguwa kantu nguwa hende bala ila wala yamba Islamu do balo na ndevu wala wandu warirumi yao
ngwanjoba ala bari tenkudi ngabo wasaya hausikitifu hal unabikum bi akhsarina amala alladhina dhalla sa'hum fi hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Ngabo wasaya bukungwa fika kabana ngofanya ndongo njema na kwa siku kazi la ngombe de marka haraka mufti zungu zamba zamba rambira ni Qur'ani la ikraha fi dini ma ben hadis nam keda si undum jennam da ngawa bayt salam harmansi ya katoliki hajabala ngususo kwa shaharabu samba ibanu wa islam wa mikafir ba mikatoliki samto usme aza Qur'ani ba sambe sume ushiri asomo qul huwa Allah amen sume ya saa samba soma aba qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ebanga rwano hindi kwezi yode Qur'ani de hamba ahorele wakakamduta shida to kafiri lakum dinukum waliyadin na mwatahi wanjie la ikraha fi din uwe mbu kafiri akamnabeza nungo hizo amaba akaunika msomo kana mreti sha izo atojuwa dokaba asisi ngarumi lwao mtuamini kojo karadhibo mufti kale mramba islamu endarenge wanawashe ya wabalenza humsiruni endafanyizwa nzao ya wahuwe yambe Allahu akbar kaba islamu kojo karadhi Mwenyezi Mungu nsami sha haraka abo mufti leo wema islamu ridafiwa uislamu leo katoliki kafanya tanta yahamba terrorist kamru juifu yahamba terrorist ka islamu toba islamist yule mana toba katholicist haujivist dazankudirire mwao ka izola fanya wanu wada zao shakale mraji kazarabo ka islamu ngatunguru tabisha zingo hizo bange hewe kwezwa tukufu emfale usile mfama udu emagolo abakasa na ripa kozoto bange eziriho nazilisome mufti nazilisome Dr. Abdul Hakim haraka neema akabano hozo hatu almedini ya ukabadzima na upolezi na mwishiliano haraka artijele wenu jari kope ya ndongo kongaro nawe konsekanse hazo bange amjo karab baban mishadli wakati mjajadhi bamwishele yinu de national hangu ali haja kanza ambe shaka hura to makenge mdile ngiyaba madema tsikajaje ni complete wage abodi zokwe za tukufu mahawa khair na baraka kama gabenzi Mwenyezi Mungu ajalie lewa yenu rikensi sonti pia hamade heli wandu hamsumar parao hamade heli msaidie harume 50 na tukawri para rikensi sonti pia rangalie mahamengo mitsanu yinu hau mahamengo mira na mengo mfukara kama jalaga walone mahayo alobana rione ka ezo zafanya zidunga nao ni zwedi ni wambari fanya hindi ezo rafanya zarifai hindi eza turufai hindi aka yode neema Mwenyezi Mungu nkasi wanadamu harumezi nyama za saa tena doka sisi Mwenyezi Mungu nkenema hiyo ka mrujwa ukabantifanya naye mru hatubu hastaghfir wasa shati mdari mambu daranzi bage wakati uja hainu wakati kila limondu wakentu wafikiri kenzi wazima aka si wandu wazima inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu yedamu nezikabila doka mjulane wimbushi wimfaransa wimarikani shaunanya innamal mu'minuna ikhwa uladunanya wa kweli wagele Mwenyezi Mungu ajalar loban soti pia ilo haruma dinzima ingeska dinda rutano kawla mweshwa zima Mwenyezi Mungu arkene maka diningyo nzima basi batina utale kanamba karkemfa na haruma sasa na tufanya ze taratibu za wanshi bazima zikaendo haini mndu yarengezwa manaha Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi mwengo hadithi hamba emkaire harmanyi yinyi de arumishi ho wandu wode kaire harmanyi yinyi darumishi wandu huzo
haba mimi ngamrushodu zangu wanduzo wakavumbla undawa sizimwambia yode family mbese yodo mji kweli yodo nti kweli shaa leo silamulo mahala fulani wo mwana nyuho ngelazimu mfikiri ngelazimu msaidie ekamba hindu ekafatiha hautotabihe roho botuga ufanyaje ezirani na Palestine kartina zemvuza karbe handu wa wasaidie ngarongo wao memwe amfanya mnyanya hiyo na katamto hamba engetosha uketutosha sana rusokoza zeroho wangelewe inu Mwenyezi Mungu haribe hao nwene mbwan kwa dhamana wangawe na mndu kutojo usisiwe dhamana hahe wange Qur'ani somo mtume sallallahu alayhi wasallam harsoma na baadhi namna lazimurahishi risaidiane wangelewe inu na rifanshawili risaidiane na yaomale zirahunda harumenti inu kwezo tukufu besenyi mlone mizomine kamtsujua shasi ati mizimizo mirandaru riwono ena mnando kausidiana harumenti mzenda honza haja bahetolega le frapa ni saru mraya bahola kausomesa kaule mbanzo hole hajari ngetole hankaru mra kanu ajanga bondo wa haisima baseba jirani pia kevonge nyao wo ushinge maji onda tarma shesi mashila hako katwajo katabu wala ko jorume majala yao maisha yao malezi rahunda harumitiani yatawao basi magolobaka il jamais trop tard pour me faire wange abaraha zanugwaza hisa wange garjosh la resistance kama wabenze wange hamara saya mahamema wa khair na baraka ribele unono sonti pia nanu nyaswata diaspora walobonze Mwenyezi Mungu hafadhi na stabu lobonze nane dunia kamili Mwenyezi Mungu atarma amani na unduka Mungu wabenze hamade za babanu arjuka sherehi mahamingo mitano ya independence yabo lazima haindi mndugu jambare ngele fungulahe zenungozo zibire mbwa hibeza ngabo fakhari wazorafanya shangabo ukarikubali kangabo za tukiri ya ladhimu rifanshauri ristimisa ngwa benze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا بارك الله فيكم سيد الرئيس وكزي رئيس وحي دولة وتكوفوا